yani ntuwa kwithira watanite nani mubango ni Joan Kadhashi etara twitana mbere kwithia tugiukiria ekoro ndene matura jetu na ntuka mutheja na arua mubango Joan Kadhashi etu tukinyite ndene gicigo kio bunge gya South Imenti are ekoro bantere iji bashiumiritie na kwambire gikundi yotigira ati ni bagwitana mbere kwithira bakija bare amwe na nkorokini ekoro barabethirite bari ntigwa bondema gicigone kia bunge gya South Imenti tucemanitie na mwekoro ro tongeretie ekoro baba gutwira gitumi kiao bare ekoro ntigwa kwithira bakija amwe bathithia gikundi ta giki nimbi tumite bethira bakithithia gikundi ki na nimbi ongwa moroto jwao na thiniria ekoro ntigwa bethagira bakurukirite kou kinya gwengwa ukethira ugitaga mubango Joan Kadhashi etu na ugo emwe ekoro ntigwa ukethira ukigunika gukurukira ekoro bao ore bethirite bagita na mbere gucitithia na mbere na guciukiria kuma rira batigirwe na ekoro bao. Karibu sana mubango ni Joan Kadhashi etu mama. Iboega sana. Rietwa riakwa mbitagwo Isabella Wanja wa Gikunda na Kristo nonoketie nkorweko mbigitwo karandene mwathani oni mpumite ndene ya Bogeta West area ndagene antu gwitawa Kiegene nture witawa Kiegene oni ndi initially ndi wa Windows ndene South Imenti na Windows bau ni around ikundi 42 dia South Imenti bathiria simbiu na ndi tuonere tugwatanire nabo ibathithie tukundi nturene nao na tukundi tu tukiambiria ututhithia kwi mwekuru witawa Simbia Gitimbo ethaira ari Miru na rugurite ofisi au makutano na ndi nwe nderirwe mwekuru ngi kwina mwekuru jo bo register ka self help group bugeta bukiregister kiriwe kwa inua mama mjane bwa register kiriwe wethira wina thina na gwa sister goko ni nya wakiri agagutetera ririo kuthangikwa ririo gutunyo into byaku arafu ekuru na utwisetete gi self help groups itwikanaira inya no ntukure ekuru bamwe bena challenge nyingi batikwendwa bagutigwo ne akuru bao ukona njete kubenda ibagutunyo into yani ibakwanigirete na ndi ekuru bwothurana mwe twashia jakwa nawe na jaku nore ongi tukagitainya na tukera na tuciumie kenda tumba kuthomithiana no most of them ekuru baba ingi benana pamwe bena nyana yes pamwe benana inya primary bangi benana secondary bangi benana university na bangi bwana ibaguranire na baguru bangi baguranire na baguru bamwe babakuru lakini twatwa kuthithia gikundi twita bonde tuti separate tugaba bena twana na baba tinatu ja gikundi kira ndikine ekuru bamwe bakuru itojojo benatu na ndi twaja tugekanira inya na jage yakwa ini ndabafomere ini ndetire obaswa ndaswa bamwe babona rwirugo barega bangi benda beja ndabera nkwenda tukaramwe twikanaira inya na tumenyaga batu twiba murungu nonto yukure mwathani ritwirite ekuru ntigwa murungu bamenyaira na bao no murungu bamenyaira kwa inya wona nto barega yani barega ku interact na ugwe ugaciikira inya ugakarandene mwathani na bwambere tauni kira gatumire ngeinya mono mukuru kwa kwire 2008 indari preacher ntumairia ndi mutumirio Methodist na ndi untuburia bwa kwithirwa mwathani endene kwa bwambikira inya na ndeta na ndi ndathoma Biblia nkaigwa mwathani no ria mwanani na no nkariti riu ni undetire ndekira bau banginya ndabera tuthithie gakundi tukaragia amwe miaka 15 tena mukuru tena mukuru na rugendo rwaku rwithirite ruri rukariete especially ria mukuru au tigo rio mimbi kwe mantu muntu ethagira kurukira jara jatuma mwekuru ethira kimena ona tikanje utegirite kwithirwa ikara imbi wathithirie gwe kenda withira mwonkera na ndi no gitirinya na no thongi tekoro bangi njerene imbi othithirie mimbi no wire ekoro bangi ki wagitire kenda kinya bo beta na mbere ucikirinya muno iboega sana mukuru kwa pasire 2008 first mbonio kwa kigera form 4 last mbone baby class owo nge ali class 7 na ndi ndonete gita riu rio mono nonto
obvious mukuru omuntu agapass antu batiaragia manto amegaja mwekuru gutuika nwe wamenya kirai kiaria mukuru na mukuru okwa najitwe for some time wetanga hospitali etanga mwanka mwathani amujukia na ndi kwejaga igwo menya kira mukuru agitate kiamuria na mantu jaga trend yagetira na anja na kwa iniros yagetira kiri neighbors muntu wonde akona igwo tumite kira umenya kira mukuru agitite kimurite but au nontu kira giantethiri kwithu indonoki indari ndene mwathani ndari preacher na ndi no kumenya preacher sibongo bambikaire inya na nkaromba muno inkurikana nderire mwathani baba iromba rira ndakuromba nandi ndigutigwa ndakuromba igwo kandiungaira igwa ndiungaira njekwa na ukareka mbona nyomba ekwa eri utheri imbona eri occupied no ukareka mbona mbithirwa mbespectate mbona kwina ngap iria mukuru atiga inkuonaga ofirite ngap iu na ndera mwathani ampeinya na ndamuromba ndamwira mwirika jura jwakwa ukareka muntu wijite ombira mantu janthukia nkoro ka mathugani eja ethira bangite kuiza mugarurete anjirengi ukarekeza gwakwa kenda mwathani baba nkomba gusukumana babako no kareka baga irio kana baga fees ana bo indonere njare mwathani nonto mwana u ninde athiraye form 4 ninde ageragwa form 4 athoma St Mary's murungu amutethia thiria bwega muno na ndi ende atetirwe university ya regular etwa parallel antu bambaria muno bauga ndigwikumia ndaikia mwana parallel na ntiumba lakini ogiuntukira nkwirire muntu endene mwathani muntu uria ukumeria mburia ndamwira bangi aritani bandiki thirikari na bangi bandiki company nani bandiki murungu kuunjaia ruteto rwawe na ndi no ndeaga mushara ju munene muno na na bakwa bateaga kiai gia kuthoma na ndamwira nya payslip ekwete ona wa metho janthi no ntu murungu uretaga ndi wone antu wire antu betere bono mwathani akuthithie ana asikirira na ndaromba murungu mwana u atagire gia kuthoma nakio na athoma Kemu University na nietagia mbeca nyingi muno nuje manto akemu ahangi second mboni ali class 7 na ali bonding etite itindona ndamurita ka affected na ndikara ndaritire ikaka ali mbibi class ndagaita kandami ndagaikia primary cia kawaida mwathani arungamire abonde parameki kuthoma uri arathiria thai aritangugi Nairobi hospital mwathani na mwere ngugi no ugu ngikinya we na itangugi muthaka indi kalasti mbona ndiko kali nari thai kali second year Embu University inoga kuthoma mwathani utikuona najukiria kanya kawe arajukiana bawe arathomithia koguo kujibu bwakwa ibumbita kuritira ekuru bangi na nkabera uria mwathani akombana na nkabera bukoro itijira bunkake wethira gokumagarua kwina mkono wa serikali buria umba ututethia bamwe nabo batijinya na aria bomba gwita na ndikio sindio ndiria nderirwo kwina mwekuru jou burita bukaregister gakundi gwa social bugacoka bugeta bukaregister kwawe kuinua mama mjane na ndi buiregister no wethe na case jewe gutunywa miunda gutunywa into ucindia na gutethagia agacuira wakiri nyoto kuria agagutetera bagagutetera no gatiga kwingwa kana kanenkerwo into biaku na ndi ekuru batu nabo babaingi bena challenges jayu bangi kinya baromba bursaries bate wano utino gugutetera na kwa bursary kamiti ile cithuri na kwa bursary utimwe kuruntigwo rino amenya uria ekuruntigwa jaba kurukaira bara ni antu bena anja ciao na muchore we no akamikiswa kwe wa bursary riku yawe
Jauni ndombete mbasari mwanka mwana uo kwathiria mwanka university ntameona ntona gwiga na igitanire na ndi gikundi kiburikite kwitha bwithia bwagwatithania ikundi bibingi bionthe ntije muoroto jwenu ke gikundi kina ndi ni mbi na ugo kwithira urungamirite na ndi ikundi bibingi bionthe na ndi muoroto juu ndetire after tukumana ugo sindia ndona treasure okwa utukari no ruse ndamura kwi unkuthugania ikundi bibia tu bia South Imment bikagwatana bionthe bikathithia simbio bikaregister kwa social services bikethira biena inya ya guface MP atonera kira tumba kuona ofisine na inya kwa social tugwita kuregister iturerirwe kwina mbeca cia ekuru ntigwa ciri no na ciriteithia groups jaiu arafu na ndi twacoka tona kinya baba kuromba ke women rep ndaria nwe ntuku ingi ambira kuri na mbeca ciithacie kwa women rep cie kuruntigwa no tikinyira uri gwenka bugeta bwe group na bambira ntwathithia simbio irio tukomba gukinyira mbeca ici ciaja ke simbio icoke na ndi tutundi ciite kirikundi bibi itethie ekuru na twero inya gwe project irio mwekuru omba kwithira for example nyara nkubariria mbera nontu twina baba kuru kwe mami ureterwa ng'ombe utiumba gukiria indi ukareterwa inya tuguku 50 kanegana utira magwikira irio na ruji na kwoja nkara wendia na nguku mtu enda kugura ya kuria utira mugwatira wikira ngirie kumuko igutethia arafu na ndi ungi no uria ukomba gutwira tu kona uria omba kuona ng'ombe itwetira kiri na ofisini tona motethio jau tuone kwi bakona ng'ombe kwi bakona nguku babe na kabiashara ba supportwe bombe gukiria kabiashara kao na ndikenda mwekuru ntigwa atigakare na meciria nti gutethio na ati no kumutethia no ntugikinya gwita nare wagamba asari weja no romba muntu mbeca ariuria akamurea nambi agaitana na ndi atikwa na ndi akethire na nguku ciawe inya 10 akendia nguku ile 10 imwe ngiri atona ngiri 10 ataikiria mwana oe cia fees ethira na ena ng'ombe akama atirigirite mwisho jwa mweri akona mbeca atethie njewe ethire na kabiashara na ndi ambusto gokira kwibo bakethwa bari na yoski tunduka twao bakaringwa nje kibagokira au akona agaita gantu kawa agaisupport nontu nayo thirikari timikinyira uri gwenka mama mjane umwe yomba gutethio rumwe na ndabera turi gwatana tuthithie simbio tukundi tu twina au twijamu na ndi tombire kugwata ikundi 43 bia South Imment yonde na ibyo bithithite simbio twinenya certificate iturari register na riu ke ikundi bi ndene matura jetu ndene na ndi South Imment yetu ri ndene matura baregister ate ikundi bibingi intora kana location kana be register ate kiri uri otitonyete ikundini na kona ntukwa na ro mubango kenda menyora keja maybe gutonye ikundini pulita buka gwata na antu 15 kana nkurukija getu ya antu 30 bwa gwata na buka bamwe na bokobera gathithie ni gakundi bakarega na ndi no ngabone weru bona arua pende kuthiria gakundi na tubetite bonde nya baba tikundini kenda beja bona weru bona arua bathithie gikundi beja batonye kiamburere ya simbio batonya kiamburera kenda ntubura tukatethwa bundene South Imment nya batethekereo tutienda gutethwa bamwe bangi batigwa na thina nja na itwije ara baukurukira na murigo jora bainaju no twende bonde bethire bakiona utethio tuona utethio na agwa socio bagatetheka tuona ofisine MP bagatetheka tuona kwa ngabana bagatetheka bonde nontu mwekuru ntigo imuntu utiona support uwete inya makanisene ja tugwita Biblia niugite bumenyaire kuru ntigwa utubarikana utigagwa na aru tuthithie maketha turikane ntigo ira twina cinya kanisene na nturene ntaigwa seminars cietanwa wigawa cia couples utigagwa cia kuru ntigwa betano akwa encourage na riu kanisa utigwa cia kuru ntigwa no beta kwa encourage kaba ikia manto jao jara jabathinagie na ndi
ikio tukuga batwi guti mwekuru ntigwa tukwenda atigwa nja kinya uria uti gikundini itukwenda bethira bari gakundini betwa bonthe kenda batetheka nontu akwa nimbigagua mpendete muntu wonthe na imbera mberite na ndite ni wonthe uria ukwenda na uria utikwenda jaria akona narua jakamweni kari nginya waigue gutonya kiri bau bangi na ndi unu tukwenda simbi Southiment yonthe utwike ekuru ntigwa bonthe ibagutetheka na ibakuthikirwo na twaromba kinya na kethira kuombike kaburu ndene county tuthurirwo inya nominated mwekuru ntigwa anominatwe ethera ari nara gi county Nimebethera beka. baba na wethera inya we experience ite mea kuri ntigwa ici na Arango kwera kwi bo betherite beku betherite batigwi na names nominated. na ndi chabau bagateta irantu jaba ni ura bo butari bukuja werune ati ekuru no beje amwe bara batigwi na bakaitha bethithie kundi na Isabera we mutongeria wa kanisa na we mutumiria ntije nimbi ukona niyo twituri ekuru tubatere kuthia twithithie nuntu muno igitari amwe ekuru atigirwe kera maingi kwengwa utunywa into ucokokerwa utagurirwe mukuru kaigwa narari na mwekuru ngi guntu kungi ndi kethera no kuona kwagirite ndene ikarubira twithagira turi omwekuru wonthe akethera kinyirwe kuthia kinya na kabarwa kuonania na ndita ugwe mwekuru gikunda kuona ndi mwekuru gikunda ati kinya ntukwira mukuru akethera atio wena gintu gya kuonania ni ntu ekuru bara baingi betire na njirere yetu ya gikimiru na to kuona ni mimbi nuntu ugwe no ithirite okurukirite kwa miaka 15 na nonete kurubangi jarabethirite bonete na ndi bwega inyari muimbithaira nkiaririe kuru seminars na kinya bantura imbaritana nkabera atiri ciumie na ndi ugakara njeje utherio ciumie kinya tutikwenda murano ndio bwaraniria mukuru kubugwatanire bwethire bwita kanisene bwite na mukuju umwe nonginde bwithire bwina baruga yenwe marriage certificate ewi support nene kuonania ugwe urinjeje na urinjeu ugwe wina certificate yu ugwe gutira umba gutewa ome te uma no mwanka uthikirwe na wonwe ugwe uriaja ligari utinje irigo nontu nona na mwa muntu ari kwantu bakaumira nau ende na mwana embi ukorwa support yekwe kuonania we mwekuru we niriku na ndite ngukwira na ndi akabaruga na no withire utikwenda u ndi nya kwa ndisi na gwatithana yantu wetapo gwatithana withire na baruga ekwe kuonania ugoro mturiku uro mtuzo itubandi baisago mimbi kweta na mbere na ndi uriona gikundi kienu mubango jira bwina ju na nkuruki ugwo wire kuru ate bara batitonyete kundi oni mpo mbere mbira ekuru babatithitie gakundi kao bathithie bairengiste na uwa socio bacoke beje kiamburera ya Simbiu na bairengiste kwa mama mjane uria ethera na ndi agwete miru yonthe we atethagia miru yonthe ikundi bia miru yonthe na ndi katuronere mama mjane ora aikinyo turikana na Southiment batuika twithwe twina umbrella yetu twenda gutethwe ni mujumbe wetu Southiment akaona ni antu bawa agutethia baibonde na ndi baba batina gakundi bathithia gakundi batonye ki umbrella yetu na batonye kwa mama mjane kethira tukarikanwa anybody thirikari MP kinya ndona no ejo ne kurubani ekuru ntigwa akauga kambatethie ekuru batetheke bebonde tutikwenda no mwinyoro tikuma nyomba turende thirari amangi bauti ethire kire na ndi ikundi bira bienu ndene matura embi bwethera bwithithite bombanking kana na tabuthithia kana igukara nthiguru bukaraniria embi muno bwethagira bwithi twita tukathithia gatibo banking yetu na Kameringo round tuomba kulita inya 200 egana tukauga ari kwari ejanwa loan egana riu ringi tukariungira mumemba umwe ntuku iu next month tweja tugaita egana ringi tukariungira ongi na egana ria ringi tukurita rikeja kiri loan
tukaeja nenya na 5% ukaewo nandi ugeta ukathithia gauntu gaku kwi baeja wabeta inya atari inya na nguku etagura inya tusui twawe tutano akarumagia twintu au ungi no akathithia untu bungi aja agatetheka na karuni kara twitithagia raundi twakinya mwisho mwaka tukacokia mbeca iria cionthe tukarumia mwekuru gintu tugatigaria kangi gakenderea gwita tukieja na runi ne kairi Januari na mwisho mwaka ukaewa gantu kara tugaire weta nandi ukare nako thigungu gakenera alafu Januari tukambiria nandi meringo raundi kairi na gatibo banking kangi nandi ni utwitago na ikundi bila bio form ni utubeni karinjago botiomba kweja bokarande bwaraniria bwikanire inyotheri kana kyo ntukwe wenge ungi ateja endethera na ije eja gwikanto akana nako agacumia je gikundini okay ni bwega mbere twithiria Isabella ntijeni mbio kuona nio tubatere kwire kuruva bantu kana rua nuntu kwe baba tutegete batamenya kairi kwi ikundi ndene matura na batamenya ketha kwene gikundi gikinene kirithitwe nene Southimenti na ndura tukwenda kwire kuruva ba Southimenti wale bali intere cionthe Southimenti ikari ibagwatane gakundi bakathithie bakaregister beje batonye kiri simbio batuswe baganso ankaeja nenya nambekwa nkiuma nontu ini chiari ndio Southimenti kenda nandi batuswa beja tubatonyithie kiamburera twithire turi amwe nontu bakara na maturene tutimenyi na bari indi batonya gitu tukabamenya na itwirite antu baba ingi turia basocio batwije thirikari ni twije turio kwau ekoro na ntura ni bagwatane bathithie tu self help group beje na tu batonye kwa simbio batonya kwa simbio na batonye kwa mama mjane uria nandi uri ofisi ya wethairo makutano beta bairegister no mama mjane ne thairaije paleo na twiraga kinya na gucoa njira ya gucoa donors bakwija kutethagia kuruba kubaritana na betha bena support beja baba support na mbeku ethimu ki uria ukwenda nkuruki umwotethio na umutara nkuruki uragwo withirite umiritie njeku kwa miaka nkuruki 15 kwithirwo tigitwe mukurwa mbere buru mbere nyampeja na namba nkere kuruba iritanerie twa kuumiria na kuumiria mathina jonthe ukimenya nandi kwa mwekuru watigwa wenda gwita njengi ana baba ku batenganira na batikara bwega kwa uumiria na ana baku ekuru atumairia akuru kaingi bagatigwa boibagurana indi mwekuru karaga ni untu bo support ana baba tabau bakwa kethira ntomiriria bati bakinyite nao nandi ndandivaisi ekuru mwekuru omirie asuire ana bawe na kiromba murungu na akabathomithia na bagakara bwega nontu mbere murungu te murongo uri ugite ana baibawe na ugite uruowe kwa ukire okagago ka muromba agakwa ugatethia ana nandi unda ndakweja na mbekwa in case wethira wenda gunchwa twaraniria nkuruki kabwathithia gikundi bona bugatonya gisimbio nkabwa na mbekwa 07 68 344 264 riu nio namba ekwa thimu nandi urenda kwaraniria nani bathithia gakundi naraniria nani nkamutethia ndenda Southimenti mwekuru ntigwa ari kona cionthe twithire twi gintu kimu na twije kene twethira twi amburere neu inya twagwita makena ukamenya nditwa ni simbio ya Southimenti ya Windows no kejaga gutita utuswana ari thakene otwaga na tusemana yaja simbio tugasemana yaja akene nontu nio center ya Southimenti thank you wega sana Isabella tukanarua ikona kanya tukethia tukiaraniria na nkuruki ura bwambambiritie kundi no ura bwitite na mbere kwithia bwithithia na gutetheria nkuruki ekurubangi bethera kinya bo bemenya weru nontu bara baingi batiumenya ina bageta kumau mwekuru jana mingi atigirwe kaga nunkaraniria no ngetikia thank you
ni antu bagitumi ndene njira mwathani atutharimite nacio wi mwekuru wi ntumurume wi mutana na mwarocia wetana mbere kuthia twigwatira bara batigwa ni antu ni endo bao kethera ni mwekuru kana ni ntumurume ethera gitigwa na muno ekuru ni antu ni batigwa na ngugi nene no kwigwa mami sabero reuga o ni maekuru ba kai muno ni bobo mara bagetana mbere kuthia beguro kairi ku ni bwega bugetana mbere kuthia bwibagwatira na gwetana mbere kuthia bwibokiria ukamumaria ni antu narwa ni oni rojo ni ugwe twinde mani rugendo ni turi ni antu ndiguru neji ni ma atwi mugendi ntukwekwe kinya o irima rire orimire no rena gugetana mbere kwithira giketha ku ni bwega gwetana mbere kuthia tugigeka ekuru ntigwa nene matura jetu na gwa withirite wi ntigwa ndene tura ria kuria withirite uri kuwa kweni kundi bibingi bitete na mbere kuthia biethithwa biekuru ntigwa ni bwega ukethira wi gikundine kenda witana mbere kwithira gitetheka ngakwende gitarirega ni wakumakeno materi Mubango jwa nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabari guntu mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444 yetu sako, your success our pride.